नोंमई सिजननरागा इरांग सागतलागा कैदौंगैदसु अफबा चौखटपा पुरक्लोय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड अतेनबा मतमगी मनुंगदा हेक्ता ओइथोकदबा नते ngursangnung sanate Laingak ama leitrabadi tangtu leitaba purakpa ngamroi khanbadagi laingak semba yaukibani masimak surrender tobani haina lofam thokte haina tipaimuk assembly constituency gi MLA ngursangnung sanate ne phongdokhre Indian Express na pause da khanaba piba interview amada mahakna hai Manipur gi anobu laingak asida saugat pagi maru oiba maramdi state asida tangdu leitaba pibam hanjilakna bagi thabuk thorom sing khumang sausin hannabani irang asina maram oraga Manipur gi miyam aduki matik awa mayokna remioi kaya amadi masa masa gi khul amadi yum singda hanjinba ngamdana ngasi phawba awaba khangli aduga miyoi kaya amana Manipur gi wangwada laingak na hangba kem natragana complex sing da sangjafam lawri haiki mahakna makhata na hai lan asina maram oraga lanjena duna leiriba asigi punsironda awonba ama purakpa ngamnaba state asida mahusagum ing tappal henba haibasi tangai phade Haujik separate administration की डिमांड तौरिबा असि अतेनबा मतम हेक्तदा ओइथोकदबा नते हिरमसिगी मतंगदा सु ग्रुप UPF अमसुंग केनाउना इंडिया लेंगा की पॉलिटिकल की ओइबा वरी सानरी मसि मखाताना सतखिगनी थाबुक असि तमतमना सतखदबा खोंथांग अमनि अतुमकपो हाइरिबा खोंथांग असि एखोइना ngairaga leigedaba nate marak asida tangdu leitaba purakna chawkhat thaurangi thabuk thauramsing paikhataba yade loina lanjener be miyam su masa masagi yumda mahusagum kumda leita hanba haibasi tangai phadaba Pongdoki MLA ngursang sanate na makata na hai Manipuri anoba laingak sembada mahakna yauriba asi surrender tawba nate Naga sing su sahi kayadagi India laingak ki wari sanaraga lagli Naga sing gi waroi sin ama laktriba fawba laingak sembada yauroi haiba wafam karisu leite miyam gi damakte yengsinna laingak ama leiba haibasi aduki matik mathautai Manipur gi haujik oiriba phibam asida laingak ama leitrabadi miyam hena wagani ekhoina laingak asida saugatlaba maramdi tungkoina Satnaba yagada boroisin am puraknabani khongthang asi miyam gi apambagi mayokta thanglakpana te chayenaba amadi wakhlon manadaba khudingmak boroisin asi table da phaminarga purakadabani masida nongmaisi narga amadi hingsa gi thawongsa tharga phaba karisu purakpa ngamloi haina phongdoki panbe yabadi handakta semkiba Manipur gi anoba laingak asida Kuki jogi MLA ahum nemsa ki gen LM Khaute amasung ngursangnung sanate ne mapung fana saugatki laingak sembagi governor da claim tawba satpadasu MLA ngursangnung amasung MLA LM Khaute su saruk yakibani Laimakong da Kukisingi lambi tingjinduna Naga sing chathandabagi wa thoknarakadawri Kangpokpi da Kuki gi irang hawbagi mami amata tade Kangpokpi district ta Imphal West district ka lonabada laiba laimakong Kuki kharna MLA ahum laingak sembada yawnaba yaningda phongdoktuna khangtap ta lambi tingjinduna Naga sing changhandabagi wa thoknarakadawre Deputy Chief Minister oina wasak lawkrama nemchakip gen LM Khaute MLA ngursangong sanate bu michel ni haina lauthoktu na makhoi gi mitam chingmai thabaga loina ngasi su makhata na mafam kharda general strike sathagi general strike asigi sorok amma oina Kuki sing lai makhong da lambi thingjinduna thambadagi Naga sing chathok chasin yahan khidre social media da viral orakiba post amada tongan makhal gi gari tara romdaran tongduna lakpa jeleram phurap ki mioi kontra hen lai makhong da panduna leire haina phongdoki makoi konsa khun lungmai gram amasung samu khul gi khunjasing ni makhata na village ta pangthokpo all liangmai gi conference amada saruk yarura ga mayum da halakpani adubu makoi mayum da hanbe yaroi lambi thingduna thamli haidun talakpadagi mafam adudagi mamai laithok laga satnaba sem sari post adu da liangmai gi mioi amana hai makhoina asumna tawraga de ekhoju Kuki singbu makoi gi lamda phawduna satpa yadana khulaktagi lambi thingjilaga ningsingba yabadi haujik numit kharni gi mamangta KNFP gasu kangbu kharna Naga gi lamda sangsilak Kuki len haina thajilamba amasung waiting set thugairamba gidagi liangmai gi khunjasing na Kuki sing satpa yaroi haina lambi thingba leikhi kaina thangda Kuki NP Manipur amasung United Naga Council ne yanaba amagi makhada lambi adu hangdokhibani hanake asida amuk lambi thingjinabagi wathok lakpa yai hairi ngarang si Churachandpur Kuki na kharna MLA LM Khaute gi mayumda attack tawba lakki adu central forcing ne yamna section na ngak senduna reikhibadagi upai leitadana hannaki Atai mafam kaya marom ta Kuki MLA ahum yaningdeba phongdokpagi akan bakhongjing changsilaga su Kangpokpidadi makhal amatagi irang thokpu ude masigi su mathakta Deputy Chief Minister nemsaki genbu ngak sengadaba Manipuri Police amasung Central Force ki asawba team ama Kangpokpida changsinkhre wasak lawkraba minister sangi portfolio pidri anawba su wasak lawbagi matam leptri laingak ningduna cabinet minister manga wasak lawkraba numit mari ni surak law phawbada wasak lawbada yawkraba minister singi portfolio pithoktri masigi su mathakta hangduna leiriba minister taret ki pham su mention na wasak lawbagi matam hojik su lepa ngamdri Thajaba yabam famdagi phangba paun hai Deputy Chief Minister nemsaki gen Deputy Chief Minister Losi Dikho Govindas Konthaujam amasung khuraijam loken haujiksu portfolio paidana cabinet minister oiri anoba minister sing wasak lawdraga su makhoi gi oina di portfolio pithokpa yarabani
अदुबु पोर्टफोलियो यंथोकपसे अनौबा मिनिस्टर सिंग वसक लौबा ngairga punna amukta यंथोकद्रो हाइबगी थाजबा लैरी अनौबा लेंगाक अमा सेमनबा इम्फालदा लाक्तुना गवर्नर उनबदा यावखिबा अमासुंग चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचानगी लेंगाक वसक लौबदा यावखिबा कुकी एमएलए अनि हौजिक हौजिक दिल्लीदा लैरी मखोय अनिदा कैबिनेट मिनिस्टर फम्पीगद्रा हाइबगी थाजबा लै अदुमपो हौजिक हौजिक कुकी सिंगना नमना तावा मफम खरदा यामना कन्ना मियोय खरना protest तौरक्लिबसी येंगलग वसक लौबगी थौरम असे नोमनिनी थेंगथरकपो ओइगनी हाइना लौनै अदुमपो थेंगलबा था असिगी तरा फावबगी मनुंगदा वसक लौरबा याय हाइना पानरी सेनमिटोन फागतहनबा चीफ मिनिस्टर खेमचाना इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिव्यू मीटिंग पांगथोखरे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम चौखटलागे स्टेटस सेनमिटोन फागतहनबगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिशियल सिंगल लोइना रिव्यू मीटिंग पांगथोखरे चीफ मिनिस्टर नमाई तंगबल लौदुना सेक्रेटरीट पांगथोखि मिफम अदुदा स्टेट असिगे सेनमिटलोनगी यंगलेन सरू ओइबा एग्रीकल्चर अमसुंग हॉर्टिकल्चर चौखटहनबगी मतंगदा कुपना खनखि सोशल मीडिया थतोरपो वरोल अमदा चीफ मिनिस्टर हाई लमदम असिदा पोथोक मरंग कायना पुथोकपगा लोइना पुथोकलिब पोथोकसिंग अदुगी योनफम फंगहनबगा लोइना लौमीसिंगी सेंटोक सरुक अनि हेंगतहनबा होटनबगी तंगाई फदब लै लैंगाक लौमीसिंगी याइफनबा लौखतलिबा थौरांगसिंगी मतंगदा महकना हाई पोथोक मरंग कायना पुथोकनबगी मतंगदा लौमीसिंगी मतेंग पांगबगा लोइना मिपाल तांगदबा लमदम अमा ओहेनबा मथौ ताई हिरम अस्ता मरी लैनबा ऑफिशियल सिंगना लौमीसिंगी मतेंग पांगदुनि स्टेट असिगी मफम पुमनमक्ता इंटीग्रेटेड अमदी सस्टेनेबल फार्मिंग पाइखतनबा थौरांग लौखतकदबनी IDP सिंगना ममितगी मपी तारिबा फावबा लैंगाक सेमलबनी मंत्री ओइरे हाइबगी नुंगाइबा लैते लोकेन चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचनगी लेंगाक असदा मिनिस्टर ओइना वसक लौख्रबा वंगोय एसीगी एमएलए ओइरबा मिनिस्टर खुराइजम लोकेन ngasi वंगोयगी थौनावजम लैकाइदा लैबा लैनिंगथौ सनामहि खुरुमबगा लोइना मकै एदुगी मियामगा उनखरे लैनिंगथौ सनामहि खुरुमबा लाकपा मिनिस्टर खुराइजम लोकेन हाइकिबदा IDP सिंगना ममितगी पी तारी फावबा लेंगाक सेमले मिनिस्टर ओइरे हाइबगी हरावफम अमदी नुंगाइफम लैते चीफ मिनिस्टर वाई खेमचानगी पाउटाक मखादा हौजिक थोकलिबा इशू असि लोइसिनबा होनरी महकना मखा तारादुना हाई मिनिस्टर ओइरे गवर्नमेंट सेमले हाइदुना सो हराव थोकपगी मतम ओइदे मणिपुर की इशू असी हौजिकसु लोइसिनबा ngamdana लैरी चीफ मिनिस्टर गा तानरगा इशू असी लोइसिनबा थबक पाइखतपा हौख्रे लांजेनादुना रिलीफ कैम्पदा लैरिबासिंगी अवाबा कोकनाबा हाइबसिना गवर्नमेंट असिगी अहानबा खोंथांग ओइना पाइखतली लैमिनरबा अखोय मसेन चपमानना दायित्व लौदुना चंगसिननबा फुरुक मसेनदा यानादबा अमता लैरोय पुकसेन सेंगना थबक तौबा थक्सी खासी लैबना नुंगसिनबा हेली चीफ मिनिस्टर खेमचानगी ओइनासु आइगी मीगी नाइदना थबक तौसी मदुना अखोय चौखटकनी नुंगसिनदबा यकनबा लैरोय हाइबगी पेरेप लै हाइनासु फोंदोखी गवर्नमेंट असिना लंबी थोंग फत्रिबासिंग असि समजिनबदा अहेनबा मिटेंग चंगनी मयाई लंबी सेमबगी थबक लाक्लिबा निंथौकाबा नुमितगी हौरगनी चीफ मिनिस्टरना लंबी सेमबगी थबक असि लंगथबान पुरा मखोंदगी हौदोकनी हाइरी चुराचानपुरदा कुकी जो कम्युनिटी सिंगना हौरिबा इरांग सिक्योरिटी ने लक्सिनबदगी नॉर्मल सिदा हलकपा हौरे कुकी जो एमएलए खरा मणिपुरी अनौब लेंगाक सेमबदा यावी हाइबगी वहौदगी चुराचानपुरदा कुकी जो अमसुंग मार कम्युनिटी सिंगना ngaraंगदगी हौरखिबा मियामगी इहौ तपना तपना नॉर्मलाइजेशन दा हंजिलकपा हौरे हाइरी पुलिस के पाउना हाइ था असिगी मंगादगी हौखिबा मियामगी प्रोटेस्ट सिंग अदु चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की तुइबोंग अमसुंग कांगबाईगी मफम सिंगदा नमनो थोखि यामना वायलेंट ओइना लंबीदा चटपा गारी सिंग थुगाइबा मई थादुना लंबी थिंगमुना चिंगबा थौंग कया चथरकपदगी तंगाई फदना मफम सिंग अदु का हेनबा सिक्योरिटी फोर्सिंग थाजनदुना इरांग लक्सिनबा होनकी अदुबु अहेनबा सिक्योरिटी फोर्सिंग गे अकन बंगाक सेनबगी मखादा ngasi अयुक्तगी हौदुना चुराचानपुर डिस्ट्रिक्ट की मफम कयादा लैबा कैथेन दुकान थोंग हांगबा हौख्रे अदुबु तुइबोंगी मफम सिंगददी कैथेल अमसुंग दुकान सिंग थोंग लोनकी सिक्योरिटी फोर्सिंग ना हाइरिबा मफम सिंग असिदा मिकुमना हुम सिंगना लैदुना मखाताना इरांग तोक्तुना अकन बंगाक सेनबा अमदी लॉ एंड ऑर्डर नाकपगी थबक सिंग लौखतली हाइरी कुकी जोना तारिबा मफम सिंग द खंगहौतना हौरखिबा इरांग अदु मणिपुर दा अनौबा सरकार सेंबा पामदबा कुकी जोगी सीएसओ सिंगना कुकी जो एमएलए सिंग सरकार सेंबा यावबा यारोय हाइबा अकनबा वारंट थमलिंगै चरकता एमएलए नेमसाकिब गेनना स्टेट असिगी अनौबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ओइना वसक लौखिबा अमदी एमएलए एलएम खौते अमसुंग एमएलए ngursanoंग सनातेगी अनौबा सरकार सेंबदा फोंगना यावखिबा थौदोक अदुबा यानिंगदबा उतोना हौरखिबनी हौरखलिबा कुकी सीएसओ सिंगी इरांग अदु ट्राइबल बॉडी अनिना चुराचानपुर की कुकी डोमिनेटेड एरिया सिंग द टोटल शटडाउन लाउथोखिबा अमदी कांगपोकपी अमसुंग टेक्नोपल डिस्ट्रिक्ट सिंग द कुकी जो लेजिस्लेचर सिंगना मियामगी इंटरेस्टा मिराई बिरे हाइदुना रैली चटपदगी टेंशन सिंग असि वंखलखिबनी हाइरी मिनिस्ट्रियल रिप्रेजेंटेटिव अमा हापीदुना पॉपुलर गवर्नमेंट असिबु इंक्लूसिव गवर्नेंस लहनबियु मतम सांगना रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मुथलगा प्रेसिडेंट रूल की आवाज से थेंग नंगलुरबा मतुंग तलमदम असिदा मियामना पांबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थेंगलबसु थेंगना सेमलकपदगी ऑल मणिपुरी मैथै फंगन यूथ एसोसिएशन न ताराम ओकपगर लोइना एनडीए लेंगा कसिबु थागतप फोंगदोरकली इरमदम मणिपुरी कांगलैपाक असिदा सही कयादगी फुरुप कयाना पुन्ना नुंगसी चानाना अमना अमगी मतेंग पांगनदुना लाकली मलेमगी ओइबा ngaliंगे मतमदगी मसागी लैबाक
wayel leijaba maning tamba jati ama oina Manipur gi lengak nonda ipai pusingna pangal community asilamdam asigi ningon masani iramdam asidagi horokpani makhoi gi saruk yawi khanna Manipur gi Constitution sembada pangal community gi reservation ahum thamduna mapung phaba lenglang ohenduna laki lisingam sampan nifuga mapanda India lengak ki phiba nungda tinkibada gi tapna divide and rule policy na masoi tana sinduna lakli tongan community singna khundamine belamdam asigi 2017 da NDA alliance ki lengak lakpada pangal community gi maraktagi minister ama fawa haptana charaiba horaki matam sangna pangal MLA ama fawa council of minister gi marakta yohanda basina representation da democratic deficit thokhanduna ipaipu haktak ki lerakba inclusive governance muthatna ba hotnari amadi nongma pangal community singbu backward oiraktuna saukhatpagi lamjenda maning hantalli nakal amoromda hokiba sahi 2023 gi May 3 dagi lamdam asida thokiba community ani gi marakta sathrakliba thodok singna tongan ba community singi marakta awasairing piba khaknatana community sing asigi marakta thajana daba laki masina maram oiraga popular government semlo fawda popular government asida withdraw tongnaba kanba khongjang kaya sanchenduna separate administration lehengadabani haidun tongan taningbagi wakhalonda yumpham oiraga decisive political solution ama lakhanaba hotnari asigumba thongsing asina punbagi saktamda asoba singnaba oiri anoba popular government as the deputy chief minister ani thamlaga pangal MLA singi maraktagi MLA ama fawa ministerial representative thambidaba haibasi pangal community gi namthanaba hotnabani India gi atopa state singda Hindu amadi Muslim gi marakta thokhaliba state sponsor incident mayam bulamdam sida pusilaklaga hotnabra haibagi singnaba lai maram asna pangal MLA singi maraktagi ama ministerial representative ama thambiyu haina AMPI gi maikaidagi khanganjari masina public confidence hanthagani amadi party secretary democracy lehenbada yamna maru oiba khongthang ama oigani hairi